Lesedi FM Velkom liqhubukela 89.4 kapa downloada SABC Plus app ke molelwa. Mamedi letsatsi le letle letsatsi le kgethuweng ke ntate Modimo tshebeletsong ya Lesedi e 12 ka morang hora ya borobedi. Mamedi ke itse ka jeno ke na le moeti kore a ke tsebile hore na ke reng ha ke bua le wena ka mogho ke thabileng ka teng. Empa pele ke tlo qoqa le moeti enwa wa ka kapa baeti bana ba ka ba teng ka diphapusing tsa kgaso. E re hanyane Mamedi ke o bapalle engwe ya dintho tse entseng dipuo tsa nka Afrika Borwa ka setsokotsane ya ba ya etsa hore motho yena a ratwe ke batho ba bangata Afrika Borwa ba fetang dimilione tse tsheletseng kaofela. Butle pele re ke etse tjena Mamedi utlwe. Tsebeletse ka Lesedi FM. Dumela Mamedi hle. Lesedi FM. Tsela ka jeni ka bohlano hle. Jo, go. Mamedi ke yona he ntwe re
kopantseng tshebeletsong ya lesedi hoseng ha kajeno o teng he Magogo ka kwano ka diphapusing tsa kgaso o tsamaya le Kenny McVital ke setloholo sa hae mamedi ba teng ka kwano helang McVital dumela hle ho jwang monate nkgono dumela hle bathong manyeo o motle ha kakang wa tseba ha ke o bona mona di television nga ke wena o so le motho wa di television manyeo ha ke o bona ke a bona o motle ke re mare ha ke o bona tje o motle le o feta gele re retse sena na o motho a ratang le Lesedi FM ka nnete dilemo tsa hao di kae 83 e ka ba re tlo fihla tje Kenny 83 ke ipotsa mama le bonjo nkgono hanyane fela ha re qoqa le wena pele ke tlo qoqa le Kenny a ko re qoqele o na le bana ba bakae ana ba le babedi e mongwe ba hloka le ke sa ka a le mong okay ntata bona oh di tlo tsaka le tsena tse pedi tse mona yani okay bathong ntho tse ntle ha kana jwale master wa hao kae ga ya ne ikelo ya badimo wena a o sia fela a sia ntho motsadi ya motlakana yelo bone e tje isia ka tsama nna nka be ke sa isia yelo bone e tje o musile le nna mama le o musile le wena ha nyane fela Kenny e re le wena go dumedisa ga isedi ya kopetse hantle a ke phetse hantle mama le bongi ke phetse hantle ha monate setšhaba se o ratile maAfrika borwa a o ratile le batho ba sa utlwisising puo ya Sesotho ba o ratile ke lemile mama le bongi mosebetsi o motle ona empa re qale re bue ka wena ha o qala o elellwa hore hona le nkgono ka pela mahlo wa hao ke eng o iboneng o ka re qoqelang yona mohlomong o na le 4 mohlomong o na le 5 6 a ke tsebe dilemong tse o qadileng fela ho bona hore hona le nkgono ka pela mahlo wa hao a ko re qoqele ka motsotso o bole since ke na le ena o tloa bonyaneng wa bona ho tloa bonyaneng since le teng bophelong ba ka so ntho ke iboneng ke bone nkgono wa ka mama le bongi ke bone motho ang ratang a nhlokomelang ha ke lapile ke lla o teng o ntšhentšha maleri a le se gore bophelo ba ka di bophetse le ena ke batlo bua maka o fihlella tsatsing la ka jeno wa bona ke mmona a hola o mpona ntse ke hola ya ke ntho ke boneng o ka re ke motho ya jwang bohale bonolo o thola jwalo go re qoqele ka botho ba personality yo ke motho a thotseng haholo mama le bona ke motho a shy re ke be jwalo ke motho a shy mare ha ka o tlwaela hantle ke teng mo tlo bonang hore wa jaifa ke motho a dulang a thabile fela mama le bona ha o tla o hola o kila ka o shapa yo ha ke sa o bona o kila nshapa mo o kila nshapa ke sa o bona o shonke ke nana ke la nshapa ha bona le shapa bana Alex that's isa o bolela ona memi nyana o ka mo jwale ha re tlentong ya tsietso a bileng le yona o hola jolo ka motho e motjha re qale ka hore ka jolo ka ngwana monyane o hola o fihlella o ba motho e motjha o fihlella mo leng teng ngwana jwale support o e hopolang ya hae ke ntho di fintse o ka reng wa tsa motho yo o la etsa tjena a etsa tjena wa tseba mama bongi nkgono ga ke motho ratang ho pheya ne ke motho ratang ho ba ka kitcheneng haholo so una dula batla bona re jele ha monate wa bona ene le motho dulang a batla bona re thabile wa bona so ke motho a jwalo fela ona like memory o jwang le gore nka ho hopola ka ena ke motho a jwalo fela ntse re hola na dula supporta le nwana wa supporta ka career ka ya music le content wa bona nana sa shoota le nna no ene video ya pele nna ka sa naanela le gore re ka e shoota ne ke shootile fela wa bona so no ke ena sa re ha re shoot re shoota nene la se ke fihla ke tswa bokae ka be after bo 2 days because ke motho wa bo digigi bo e ha ke khutla fela o nshapa ka smile pele ke ntho ya pele before ndi medise mo petsa ka smile pele mamedi ha ke la re sa shoot bone smile seo so ba mpotsa jwale ha re shoot mama le bongila ke kgathetse ke dira bo shoba ka shoota because a ke tseba ke tsebe na tati modimo re betse nako e kae a bone so all the time le hore na ntho ena e ntšha ile qalang ilisa ka mama le jwale ha sansaneng a khothetse a le teng bophelong ba hao bona shoota mama ne bongi all the time so ke jwale Kenny e re ke re ho wena nkgono yenwa
ha eba o no ho ka thwe ho wena o mo fe o mo scale ho tloa 1 to 10 o ka mofa o ka mmeya kae ka mamane ka ntho ya mo le engwe bophelong ba hao ka yena hanga mmea 100 ya fihla 100 wa itlola tena wa shoota ke motho a sharp ke motho a babli ke motho a ratang batho wa bona semanganete fela o shy nyana wa bona hangata re na le challenge phephetso ya hore ha ba qala ba babaka setjhaba ka kakaretso ba re ba loya ya ke lemoile mane bona ha re bue ka yona ha o soka o utlwa bo monyenyetsi ba marena ke elo bona ngata ba rata o sokela ba tsena wa tsena ya mare yona a ke so utlwi le o fumane le bo bana ba hae bana ba hae ba mo fetoela ditlolo di family ha le soka le kopana le ntwe jwalo kae nix wa tseba mamane bonga ayo motho mo le mong family wa morata ke motho a ratehang la le siko wa utlwa la le siko just that nyana ke motho a sa le moholo wa bona a sana energy le ya pele mare energy nang le yona e le kane dile motsa ha ke yona mamane bonga mabedi ha o ka bona man receptioneng ka mogwana jaifa ka teng o tla di bona marangrang motho yona o na le energy bakeng sa motho yona le dilemo tse 80 na le metso e meraro nna ka nnete ke kgotsofetse o fitlhela kana ha re shebe hona jole le mona mamedi re bone hore Kenny o fumane di like tse fetang 6 million le nkgono wa hao ke kae mo batlang ho bona le teng le nkgono ha le tloa mona mo le leng teng o tseba ke re motho mo le mong ha qeta o etsa ntho a bona re ba le katlego o ba le toro e kgolonyana ka yona ha re bue ka toronyana eno e kgolo o e bonang ka wena le nkgono ka TikTok okay mama le social media ka kakaretso mama le wa tseba na ke ipona re le kaene ha nka bona like ke khalo nka ba le boma something like a soap, not a soapy but a movie like movie nyano monyane fela ke na le yena bona re phele re shoot life ya rona since le jwang o fihlela mo re leng teng wa bona wa tseba nna ke bona ke bona reality show nna ke bona reality show go re mona re tlo bona ntho tse ngata go feta tsena tse nyane tse wena o batlang o bontshe tsona obane ha ona nako ile kaneng ya o re bontsha dintho kaofela nna ke bona reality show mabedi ke tsebe gore na mohlomong ke mo profeta ha ibe profeta sa ka se etsahala o ska nsiye ke no se ke tlo ke tlo teng reality show nye mofuta wa mmino a o ratang ke mamedi o ska makala ha o bona ke bua le Kenny haholo ke a tseba o ke re a nkgono sa hodile hle re ske ra mo imetsa haholo ka ditaba ho tla ne re buele na mona le mare taba ka tsengata ke batla ke di batla ho wena mona hobane motho ona o hotse o mmona o mo tseba okay mama nkgono ke motho eleng hore o rata bo maskandi wa bona o rata maskandi ke mona driver tila lilale o rata maskandi haholo mara ke kare o rata dipina kaofela as long as ele teenager e fisang ha holo le hape o rata makhatsi wa bona modlalle makhatsi tlo bo yo DJ la ba se ka beritse wa khatsi makhatsi bo re bone mohlolo ka tsona yo o rata makhatsi mino mollo mong mamane bo wa o rata o thabela jalo kansa ho dile tjena na ke a tseba hore o tsebe le ditatso tsa bona di taste buds tsa bona di a fetoha ke motho a ratang dijo tse jwang hona jalo kansa ho di o rata motoho o rata di fruits ya o rata di fruits mara seng apple ne pele bua mo fa microphone o ipuella apple etsa jwang go na mena ke ikela panana all right mama di tla le dipanana fela ha ke tla ha o batle dintho tse ngata mara tlo go belle mama ne bojine haji apple ne mara ka o bella nama yes yo magogo rata nama mama ne boyi o etsang ke be ke makale le nna ke mama ye lengwa ka ntle menwa le siko mama ne bongi le tsona la mo besetsa o iphe ka tlung kapa ga mo besetse pheweng ka tlung ra e reka sometimes wa bona ya wa ithabela njetse he nkgono nama ye o e jwa jang tshomi menwa le siko
ke rata ha tsheya e la ka disene tsena e hlafunehe hantle be ke ba siela o hlafuhlafune o utlwe letswai lena le monate yang ke na le setolo sa ngwananyana o dula pela ka mona gore ne ke lahlelle wa tseba yo pula nna antse ke tla ke hola ntate moholo wa ka ona ja ka tsela ya mohlolo ne tla ga ngwathetse bo papa ka nama motho o ja papa ka ofela a beile nama mo ne ha kata mo nama ya hatsantsa e ja iqete ya mohlolo lena le ke dula pela hae ngwana ke mo shebela ke a tseba gore ai ke tlo itholla mo jwale motholo le yena o bohlale jwale nkgono ha a ko nqoqele bana ba hao ba o ska tshaba o njesa mogotsi o ska tshaba o njesa ba o tshwere jwang a monata ka nnete ska mo sheba nkgono ska mo sheba ba tla o tonela mahlo ba tlo go ba o tshose ba o tshwere hantle nkgono ke ba roma ena yane a go itse mo so tsaka mo se ba tineile jwale a ga ntsa dimolena wa roma le ke a tseba wa tsa bo nkgono ba jwang a ke nke metsara ke o tswa ka mo o ba no sa itlela dintse wena ena ha ntsukudi ka nnete ena o sukudisa ke go nka di-video le wena a nkgono mamedi a ko re renke pina fela ka mora mona re tlo qoqa hape ntse ke na le baeti ba ka nkgono o tsebahala ka lebitso la Magogo ho buela modimo nnete ha ona le motho a batlang ho tseba lebitso motho le mong shapo ke Magogo ke Magogo McVital ke Magogo McVital all right baedi o kore nke pina ka mora mona re tlo tswela pele e re ke nke pina e tla ka Trigger Selala a re tsamaya lesedi Samaya
ke ne ke o nketse pina e monate e tlang ka Trigger Selala a re tsamaya leseding e dula hantle metsotso ho ye 23 pele re fihla ho reng ya borobong pola o reng ya borobong o tlo kopana le thuso motaung ka lenaneo la magulong a matala ntse re tswela pele mamedi ke na le baiti ba ka kwano ka diphaposing tsa kgatso ke na le Magogo Meg Vital o tsamaya le Nkgono Magogo le Kenny ya mama le ha re tlo re tla phethela ise gale ditaba tsa rona ke batla ho tseba hore ha le qala ntho ena le Nkgono na ona hlokomela hore ho nkuwa video kapo ne le iqoqela fela wa letsa o na le bonnete ba hore ho etsahala a tlo go beletsetseng nna mo lebong ntho ke yentse mo ke ntho ke tlwaetseng o etsa without the camera wa bona ke dula ke mothabisa without the camera le dula ke etsa tsheya so be ke diblela for okay let me just shoot this memory for ela ke bontshe batho for every time ke dira so Nkgono o reacta so so ona sa tsebe go ka shoota ene ya video ya pele be ke shoot and then ka o etsa la ntho etsa so nna ne ke se hana ya pele ke feng ke yona o fitla mo kakalla maoto a sheba hodimo ke yona pele o shebe di reaction a video e qala o ne sa awe o ne shebetse o nantsa ja fela pina and then a keta o etsa ntshalisedi le ke to tshebeletso ka lona react a phaphama jwale ne ngwana le ke bone mono se bile a o bitsa hore tlo nketsetsa lesedi so ne sa ke qalile video kana go mara ke soka ke tla ke tlo shoota leno bo ona se away so ba re tlo shoot ona soka bona gore ke ipresitse ba bo ke a tseba hore ke motho ya nang le bulebadi mona le mane empa ha o ntso sheba o ntsa di hopola di buhudi tsa lesedi ke nana o ntsa hopola bo Magogo ka tseba o rata ntate thuso o rata lema la ba sa ye DJ yetsa tsempele le bo mme Mamonta abone because khala nqoqela before like khale ke tseba go rata lesedi ena khala nqoqela o twa khale wa bona gore ona mamela lesedi khale kana go tsa teng ntse le bo bantu ha ke tsine le bantu ne ile bo Sesotho ready wa bona ne ke batla o ya mone ke batla o tseba hore na ha o sheba ntsa ba hopola dibudi tseno tseo tsa khale tseo tsa bo radio bantu ntse ba bula mo ke ba le o ba lebetse o bathong jwale ha re nke monyetla ona bakeng sa hore re butlepele re fela ke mabenkeleng ha ke khutla mabenkeleng hona le taba mona ke batlang re tlo bua ka yona The leader of the country ba tshepa hore moralo wa bona maemo a hodimo o tla thusa bompudi ba 2016 le ha o le jwalo masanda wana ba ne ba tla thabisa batsietsi ba ka boyetlo ena ke CAF Champions League se ke wa fetwa ke Al Hilal Sports Club a ntse na bothaka le Mamelodi Sundowns ka la bohlano la 30 Pherekgong le tse ke 30 ka morao ga borobedi mantsibuya ha o tlowa SABC Plus le SABC 2 o itlisetsa ka motlotlo ke SABC Sport. Clientele e mona ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase e tsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng. Are aha bokamoso ba bodulo ba batho ka bohlale le ka matla. Eba mmoho le lefapha la bodulo mmuso le baetapele ba industry baqapi le bohle ba amanang le seboka sena ba nang le kabelo ho sona bakeng sa ho ntlafatsa technology moo ho tla fihlellwa ditharollo tsa moshwelella tsa bodulo tse kenyeletsang bohle ho tloha thepeng ya maemo a hodimo ho ya mmoho le mekgweng ya ntshetsopele ya ho aha
ke mo he bokamoso bo tšhabileng bo ka qalang teng. Tsena tsohle di etsahala ka la 3 ho isa ka la 4 kgweding ya Hlakola selemong sena se hodimo. Sebaka ke mane Nasrec Expo Center Johannesburg. Bakeng sa di ntlha tse feletseng o ka romela email ya hao ho ibt.summit@dhs.gov.za ibt.summit@dhs.gov.za kapa o etele www.dhs.gov.za. Hape o ka etela ho www.dhs.ibsummit.co.za. The Department of Human Settlements, Houses, Security and Comfort. Thuto, boithabiso, tlhahiso leseding, o di fumana ho Lesedi FM. Ho tswa lenaneo le re qabolang ho ya metsotsong e re kgothatsang. SABC TV license ya hao ke yona e tsang hore tsena tsohle di etsahale. License e nngwe le nngwe e pateletseng e tshehetsa dipale tsa lapeng, talente e hlahelletseng le mananeo a kopanyang Afrika Borwa. Patala TV license ya hao ka jeno. O ka etela tvlic.co.za kapa mabenkele a haufi le wena. #YourScreen, Your Story. Re etsa sena se etsahale. Ha morero o fumana tjantjello o ba le matla. Morero wa AVBOB ke ho emela ba hlokang thuso, ho tsetela thutong le ho beha dijo tafoleng. Hobane ha ho tluwa tabeng ya morero, ha re bue feela. AVBOB, here for you in more ways than you can imagine. AVBOB ke insurance ya bophelo e nang le license le FSPA molaong. Tsatsi le leng o tla mo rekela palamonwana eo a e batlang e le ka nnete kapa ka tsatsi le leng o tla mo ahela komputara ya dipapadi ya ditoro tsa hae kapa mora wa hao o tla fumana katara eo gale a ipona a e bapala. O emetseng tsatsi leo le fihlile bakeng sa mabenyane, technology, dipapadi, disebediswa le eng kapa eng o sa batleng ho emela. Reka thepa ya boleng botle e ratwang cash converters mme o fumane tiisetso ya dikgwedi tse tsheletseng. Etsa hore bophelo bo etsahale ka cash converters. We buy, we sell, we loan cash. Thuto, boithabiso, tlhahiso leseding, o di fumana ho Lesedi FM. Mamedi e le shumele metso e mehlano pele re fihla ho reng ya borobong ke ntse ke na le baeti ba ka kwano ka dipapusing tsa kgaso Magogo le Kenny McVital. Kenny ke ne ke re ke bue le wena taba ena. Social media e ka o aha e bileng e ka o dia ho tshwana le ha o ka wa ipopa wa ikudisa social mediaeng ka dilemo fumana go ka motsotso fela social media ya e ka o dia ebe ha o soka o ba le diphepetso tse o bonang e ka social media e ka senya ntho ena entle we qadileng no ever since ke qa a ke o tla thola hore kana go tse di motho le di message mona o kopana le ntho tse dintse o tla fumana hore ai okay experience nya and ke re experience nya ka di teng ntho tse leng go kopana le tsona ne dingata and hona le monkileng ka flopa nyane when it comes to social media di numbers di followers di eng wa bona maranka ka give up wa bona I had to re ke ithute yona bona ke ntho e leng gore ke ithutile yona like nna ka bolna gore ka tla mo etsa so ka tla mo etsa so ke motho mo like ke gona understand ke eng right ke eng go wa bona so if ke decide to etsa ntho e go obviously o tona le di consequences tsa teng wa bona if ke etsa ntho e right ka tseba le hona mo tse di le teng o tla ntho tse right for nna wa bona so ke the way nna ke latang social media ka teng wa bona mara for now ever since ke shootela Magogo re nna viral and all that ha ona next ngile ka kopana lone le ngore e batla go nkisa mo hangata batho ba batjha ha ba fitla social mediaeng re bone ba beya dintho tseo rona re reng e ka reng ka ba tseba hore hosane o tla bana le lelapa o tla bana le ngwana o tla ikutlwa jwang ha ngwana ha ya ka bona dintho tsena tse wa di beileng social mediaeng empaneng wena o le wa kgetha ho etsa ka mokgwa o mong o fapaneng keng e ntseng hore
hona le hore o tsole social media ke etse mohlala o bobebe o kgethe hore o etse dintho tse o di entseng tse ntle ka morao re ke bone video ya Magogo ke ile ka o sala morao ka bona dintho tse ntle tse sa di ya social media o fihlella ena entle ka o fitisisa bakeng sa mahloaka hobane o khethile tsela yena e o inkileng ha nka be o itsoletse fela ao batho di like di a kena ba tsotse mos nna ke ka thabela hore batho ba ngopole ka tsela eo wa bona ke rata di memories more than anything wa bona so ke batla batho ba ngopole ka yona tsela eo ke le hape ke batla go share Magogo le bona wa bona ke share Magogo le lefatshe ke ba bontsha ke motho a jwang wa bona ke share lerato lae le batho kaofela wa bona batho ba bone hore lerato lo le fumanang ke le kaka ya momone bongi so ke di willing ka teng le hape ke motho wa music ka mo so ke batla music wa ka nne positive to batho bona even though like maybe hona le batho ba sa tsemeng go ketsa music o buile ka music kgetlo la boraro ha re bue ka tabeno ya ho ya mmino mai ha re hudise ka pelenyana taba eo pele re tlo qetella le Magogo mofuta wa mmino o binang di album jwalo ke qedile etsa mmino from 2016 ke le high school bentse ke tla jwalo ke ntse ke ikhudisa di followers and everything ke etsa mmino o molomong ke etsa mapiano ke etsa hip hop ma ke qedile ka hip hop ke rata hip hop wa bona no jena se ke etsa lesi ha o ka ntlela ka Maskandi ke tla etsa Maskandi ha o ka ntlela ka pine ngwe le ngwe reggae so ke ngwaletsa kapa wa bina ka bina okay ka bina ke vocalist so ke mara hena go tlang re tla focus ho yona ha ena bothata mamane bo re tla imona ra gele dipina mabamedi ba utlwe re qoqe ho be monane ha le ka zeno Shine ha se ya hao Shine ke the lady next door le na petla nga iska khathatsa yona khaitsedi ya ka re tla kena ho yona re bone hore na le yona re ihudisa jwang hobaneng re bone hore o na le bokgoni ba ho etsa dintho tse positive ha motho ana le bokgoni ba ho etsa dintho tse ntle ha re di tloelletsane tse ntle re shebe ho yena fela entle re boneng a ietsa re di hodisa kaofela hore ha o so hodile o tla bona hore na iwe nka ke finye o itloelang ke kapa o dinka di le pedi tsantso be le tšhelete ngata ha ke o bona ke bona tšhelete thank you ke batla etle tšhelete e be ngata ha ona motho ya ka ratang leqheku ha kana a ba sa be le tšhelete thank you mamane o tshwanela ho ba le tšhelete ngata hore o tsebe ho hlokomela motho enwa ha re tle di social tsa hao re o fumana kae Facebook TikTok le Instagram ke real Kenny McVital e le jwalo fela kaofela tsona ke the same thing jale ha ba o latele ka ba kopa ska shebang di video fela ke bone hore re fihlile 6 million e bile ra feta ka di like re na le di views tse ngata ha re se ra viewang fela ha re mo following re kopa ba mamedi ba tshebeletso ya Lesedi ska shebang fela ka la like fela ka poshe ba fela wa fela sheba like follower a di etse di feletse thank you mama re ke mabenkeleng a ke khutla ke qetelele mkgono ya ke utlile motho ke motho a ikoqelang ba medi taba tsa haidi ngata ha ke qala ho bona di video because next ka ke utlwa a bua next ana rona le lentswe le kana e re mamedi re mabenkeleng a re khutla re tlo qetella le mkgono ebe ona le tsitsipano ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong high blood lefu la tswekere arthritis e sita le feberu le mokgohlane fumana le rumo sehlwekisi se matla sa madi se ntlafatsi sa masola mmele le se kokobetsa tsitsipano le tsheptso ke banna le basadi ho tloa ka 2006 le rumo le fumana Discam Clicks le di chemising naha ka bophara le rumo feel the healing power. Beng ba di-policy tsa clientele ba tshepahalang ba fuwa clientele royalty mahala o fumana poloko tsa kgwedi le kgwedi le ditheolelo le monyetla wa ho spina bakeng sa ho hapa karolo ya hao ho meputso ya 10 million rand kgwedi e nngwe le e nngwe ditaba tse thabisang clientele royalty e o fa 2.5 kg ya mokotla wa phofo ho tswa Pick n Pay ka 10 rand fela kgwedi e nngwe le e nngwe bohe ke boleng ba nnete ho besa nama ke karolo ya ntho tse leng letlotlo la Afrika Borwa e ka ba ka papa le chakalaka kapa ka papa e tjhesang fela re tseba se kopanya malapa le ho eketsa boleng bophelong ba hao nka clientele funeral plan ya hao a jeno mme o fumane clientele royalty mahala SMS royalty ho 34774 ke 34774 clientele life ke FSP insurance ya bophelo e nang le license clientele royalty ke molemo o fuwa maloko a rona a tshepahalang
ntle le ditefelo tse eketsehileng. Le itlisetsa ke CBC Rewards. Ho melawana le dipehelo le ditifiso ke tse tlwaelehileng. Fumana 1 gig ya data mahala ha Boxer ka Boxercom. Ha o reka Nestle Cremora Crema 750 grams tse pedi ka 100 rand. Danone Nutri-Day Low Fat Smooth Yogurt 6 by 100 grams tse tharo ka 54 rand. Se le feta tse fetang theko tsa Boxer. Selemo se setjha se supa qalo e ntjha ka se re tlele ka mahlohonolo kgotso le menyetla ya katleho e sa feleng. Lesedi FM ke molelo. Mamedi a kore nke ba mamedi ba babedi fela ba bararo le ke le qoqele nkgono le qoqele le Kenny 08603084 ke mo tla mphumanang teng a kontetsetse mamedi ka pele fela pele re qetella le Beng ba di-policy tsa clientele ba tshepahalang ba fuwa clientele royalty mahala. O fumana poloko tsa kgwedi le kgwedi le ditheolelo le monyetla wa ho spina bakeng sa ho hapa karolo ya hao ho meputso ya 10 million rand kgwedi e nngwe le e nngwe. Ditaba tse thabisang clientele royalty you fa 2.5 kg ya mokotla wa phofo ho tswa Pick n Pay ka 10 ranta fela kgwedi e nngwe le e nngwe. Bohe ke boleng ba nnete. Ho besa nama ke karolo ya ntho tse leng letlotlo la Afrika Borwa. E ka ba ka papa le chakalaka kapa ka papa e tjhesang fela. Re tseba se kopanya malapa le ho eketsa boleng bophelong ba hao. Nka clientele funeral plan ya hao a jeno mme o fumane clientele royalty mahala. SMS royalty ho 34774 ke 34774. Clientele life ke FSP le insurance ya bophelo e nang le license. Clientele royalty ke molemo o fuwa maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefelo tse eketsehileng. Le itlisetsa ke CBC Rewards. Ho melawana le dipehelo le ditifiso ke tse tlwaelehileng. Ackermans January Super Sale e fihlile. Reka ntho dife kapa dife tse tharo tse sailing ebe o fuwa e cheap ka ho fetisisa mahala. Ke a pheta. Reka ntho dife kapa dife tse tharo tse sailing ebe o fuwa e cheap ka ho fetisisa mahala. Tsa bonthatuanyana, bana, basadi le banna. Kaofela bana le se ka ba tshwanelang. Ya Ackermans ka jeno. Reka ntho tse tharo o fuwe e cheap ka ho fetisisa mahala ha setoko se sa le teng. Lesedi FM Velkom le Khubukila 89.4 kapa downloada SABC Plus app ke molelwa 08603084 Lesedi FM. Hello mangane bongile ka ke a phela mogati wa ho jwang Ruteng mama me bongile bua le mantana go tsaka mana ka re bonia he le gato le Kenya le fang khono wa tseba ha se go o etsetsa yena tsela le bana ba banyetse ka ba ka bona ba rata bonkgono wa tseba ke ba rata ke ni le magoko ka mo ke le rata ka legato a re le bo wa hle ke a le bo ga itse dia ka o phele o etsa jwalo ka nkgono wa tseba ke bona ntle mohlala le bana ba seng ba sa tlhompe bonkgono ba ba selle pelo bana ba godile ba le bala batho ba le ba batla tlhokomelo e felletseng empa ntho o e etsang ke ratile ga itse ya ka o tswele pele fela jwalo makoko dinela le wena ka moo au hle re a le bona na hle Lesedi FM leo Bosha o shapo o jwang khaitsedi ya ka o shapo khaitsedi ya ka man le baiti ba ka mono a ba dumele hle dumela ke la ki quality Bosha ngwa Tedville bona kona ne ke follower real ka mono kona ne ke mo follower last week empa e lo go nentse ke bona di video tsa ke re di tsena di a trend ke no go video ya pele di mo tsetile ka bona ya ke go tsofetse ina ka re no motho na lo lokela go re ke mo follow ya mo follower yena le magogo content ya bona ke content e mo go re ntho ke rata na batho ba ntse ba commenta dintho tsa high mode di post tsa high ke ntho ile ya gore batho ba hona le batho ba neng ba itedi ba khutla ba gopola batho ba tsadi ba bona ba gopola bonkgono ba bona hona le video e nngwe ile ya trend mo ileng gore hona le ngwana na a shapang go nwa hae bala ba go nella video ne ba motho ha ithuta go video tsa motsiona a bone gore bonkgono ba ga tswa wale o tla ka content e ntla go le ya gore go gopole bonkgono ba gona go gopole batsadi ba gona ba se ba go tile
le nna ke mongwe wa batho ba le go moa ka se le motho wa mogolo na le 70 years ke bonkgono lerato le a phahama ga itse di ka ke le buile e re reng ke mong ka pelenyana nako ha isa le ka lehlakoreng la rona le se di dumela yes boss o shapo jang ga itse di ka ke a pela ka ke di ba isetsa ke kholo le mtlolo wa hae mo dumela ntate hey wa tswa ke ba tau ana haholo le mfana ke blessing na tswa mahlohonolo itangi khotman wanka ke ntate mo kulina ke ntate mo oh a tangi ntate mo tswagelo wanka hana mo badimo ba hao ke bona bao ha ona modimo a fitang khonwa hao motswadi wa hao tangi ntate mo wa pheo wa skaza ntlo fela o soila hlile mfana lona lona o tla fela ka hao ka go ba beti a jale bo ntate mo fara chereni khulenu cherendala o tsange chereni ke thaka ka nna ke na le 70 something ntate mo chereni fara handle itlare ye mo ya go ba ba go ba tla o bela di blessing mo wana ka ke a leboa mo disaka bye bye re leboile hle ga itse di ya motho ao mamedi editaba tse monate ha kana re ya leboha nkgono legato la re leboile ha o re etetse ke na le di-percent tsa hao tse ke di tshwereng mona dimpho tsa hao tse ntle jwang ke na le dimpho tsa hao tseo ke di tshwereng tse ke di fueng ke baetapele ba rona mme Mamontha Osman Nini mmoho le Ausjabulile ba itse ko fe tsona hore re tshakele kwa motshebeletsong ya Lesedi ba tla go fa tsona ka mane ba renke dinepe hantle di teng re a leboha modimo a o ekeletse dilemo re kopa modimo o hlonolofatse o dilo ntse le motle tjenana re a leboha utlwang khono re leboile Kenny re a leboha ga itse diaka mama le ba itse ba nkopile ne live nyaka ona ntho ba batlang ke betsetse yona first ne all right Jo Magoko au mamedi ka roka bona se seo sane so se tsebang ha ietsa au kala o tshozolo fela wa se etsa hape ga itse ka re leboha lwena modimo o hodise au fe matla mosebetsi o no o etsang yo ska kgathala hangata batho ba basha bana le ntho ya o kgathala tsileng ske wa kgathala ona le ntho modimo o betseng yona e o rona re sa itsebeng dula o ntse o le jwalo ke kopa o ntshwarele wena ke na dimpho tsa hao dimpho tse ke di tshwereng ke tsa cherry nna ke na stress mama le bunga stone fela ke motlisitse tlo bona station sa khala se mamela ke thabila o ke leboile ha ho mamedi re ntse ho lekane o tla ba teng thuso mo taung horeng ya borobong ka mora ditaba fela ntate modimo ampolokele wena o fihlela re kopana hape nakong e tlang modimo hlahora ke ya borobong tshebeletso ke ya Lesedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa ditaba tsa hore ya borobong di balwa ke Kenny Roger Madie ke o leboile Sposh ba mamedi khotsong mo president wa mogwa wa ANC Cyril Ramaphosa o go mogwa o lokela lokisa diphoso tse teng ka go magotla metsi go khutsetsa tshepo ba ai pelo dikgetho tsa monongwaga tsa magotla metsi o buile sena kopanong ya lekgotla ya komiti ya phethahatso ya naga ya mogga ya matsatsi a mararo e tshwaretsweng Boksburg ka botjhabela ho Johannesburg Ramaphosa go makala mogga le ditho ba lokela ho kenya tshebetsong meralo ya mogga. The ANC Action